looks like the best. Oh, wata. Wata, bro. It's beautiful. Well, that's a mean idea putting the cheese sauce in. Yeah. Ko te mahi tunu kai te kaupapa o te rā, hei whakarangatira i te wiki o te haura ma te hiningaru. So, kei te mahi tahi māua ko Mental Health Awareness, Mental Health Foundation. Kia tukuna tuki te ao ngā etahi kaupapa o ia rā, ko te Manaaki Monday, ko te Tūhono Tuesday, ko te Whānau Wednesday, ko te Whakawhetai Friday, e rā momo hei āwhina i ngā rangatahi. Ko paira ma right te tehi o ngā kaimahi o te Rau Ora, o tirā ko ia te tehi o ngā kai whakawā mo te kaupapa, ko tāna mahi, hei kai i ngā kai. Ki he kaimahi hau kei tētahi iwi o tētahi runanga, e ka whakahaere hau i tahi kaupapa wānanga hei āwhina rātou, kia whai mahi, kia whai oranga, kia tūhora atu ki ngā tāngata hei āwhina rātou. So, thing that helped me with mental health, if you can't talk to somebody, write how you're feeling, that could help. And if you don't want to talk to somebody older, talk to somebody your age, or you can, talk to a teacher. Ko Marilyn, rāpana tētahi rangatahi e āwhina ana i te Rau Ora ki te awhi i ngā rangatahi e noho taumaha ana me te mate hinengaro. Hei tāna, mena he uaua te whakaputa i o kare a roto ki tētahi atu, a tēnā tuhia haere rānei ki tētahi pakeke, hei āwhina i a koe. Don't be scared to say something because you've got to have other people's opinions, perspectives. That's right, perspectives. Yep. What other people may think, because you could get like different ways to help you from other people. Ko tāku wha tūhono atu ki o hoa, tatarawa ki a koe ki o tō whānau, ki ngā wāhi haumaru. Engari, me mōhi o koe ko wai koe, nohi a koe i ahu mai koe hia. I've got a pretty name that comes from a pretty ancestor. Ka mutu, kua hora ngā kai, kua hora ngā kōrero, hei āwhina i te hunga e rapu āwhina ana mo ngā tini mate hinengaro o te wā. Macie Kuki, mā Aukaha.